Hello guys, here's another what I eat in a day video. Wako para hiye mo gorom kori asilo jira pani. Breakfastot bonaisile sira fry. Jot kol aru nutsu milai disile. Kolor mitha aru logote nutso crunchiness karone khai aru besi bhal lagi asile. Ejoni bhontiye mok teo namtu lobole dise. Hello Bristi, thank you so much iman morom dia babe. Aru apunalok sobbe mok iman besi support kori ase. Logote iman besi morom dise aru iman bhal bhal commentu korise. Hebabe thank you comment bur pohi khube besi bhal lage. Lunchot banaisile mosondori khak aru norokhingo pator logot dim. Logote bhajiu asile. Tapa maru mo goi asilo bar ghorot jihetu bar recently a baby hoise aru bar nanandor loraru aji birthday asile he goi prothomote cake kati lolu mo a piece cake khalu tapa khalu sa aru ahi thaka samoyt mahabhairav mondir tu sai khube besi bhal lage jihetu ajiu humwa teneka huwa nai edin bhalke humam aru apunalokoko moi bhalke video tu dim aru dinnerot ahi khalu ruti logote asile mangkho azila ahisu tente bye।